Pērā e tūpono mauheretia te tangata mo te toru tau i nā ki te ai ia me tētahi māripi. Kua puta te hiahia i te kāwanatanga, kia mutu te hoko māripi naihi rānei ki te hunga taiohi, hei whakaheke i te nui o ngā mahi tūkino puta noa i Aotearoa. Kei te whakakoikoi te kāwana ki te whakarireke i te ture mo te hunga mau māripi. We need to be realistic about what we can achieve, but at the same time, if it's enough of a problem for judges to be making public statements about it, I'm prepared to have a good look at it. He whakaaro tēnei kua ara mai te maharawa o nā taiohi e mau māripi ana me te maha o nā tūkinotanga. Pēnei kia Austin Hemmings i mate i te haeretanga ki te āwhina i tētahi wahine e patu ana. Ko Mark McCutcheon i wahoa ke i te hōtera i te matau a Māui. Ko Daryl Graydon ki Howick, ko Augustine Burrell hoki, ara no atu etahi. Nō reira tā Simon Power minita take ture e tono ana, ara kia whakaturengia anō te hoko maripi, a me he mau anō etahi, ka whakawhiungia ki te rua ki te toru tau rānei, i roto i te whare herehere. Increasing prison sentences addresses the need for communities to be able to feel safer and for their respective governments to be seen as doing something about it, eh? Well, I think that retailers will see this as an issue that they need to deal with, and I think generally will be supportive in principle of the concept. Ko tāna anō e hiahia te ana kia whakatūria e tahi kaupapa whakatūpato mo te tūkino tāngata. Pērā ki tēnei kaupapa kua whakatūria ki te awa kairangi, ara taiohi morehu. Ko tā rātau, he kuhu ki nā kura me nā whānau, ka kauhaungia rātau ki nā mate o te tūkino tāngata. Very little is being spent on preventing our rangatahi from living lives that threaten their cultural, social and economic well-being. This comment addresses the need for a long-term approach that I think governments tend to overlook for reasons only they can say. Ko te whakapai ake e rua te kaupeana tāngata ia tau ka whiua ki roto i nā whare herehere o Aotearoa. Rāpare tā whai, te karere.